Omugenzi Kasisi Absalom akaforo kumorwenda kinane eshatu yasigaba ni 16 abojo bana hamwe n'abishiki 12. Aba bagizero butikirizana owabishiki barukwenda ngwita karishebo rubaganisibwe enshongeresire aba bashomerwa oburagwa nko kwishebo yaragire. Nimwe mukusana mugamba rigase tukumayisa kwata mukakasisi mukamuriza manje. Rigase tekumayisa beka kuteresi mukatera mamwe tinza kokiza umuntu. Utubanuza kwata kibanje. Ubwirizwe yigishigina. Kandi ubwire jokari niyo bande cyane. Ejo mwiri jokari ni ntangaza ko nyenda birabana bandi. Abishina kuvuga sisa kabasiga. Hatagira nyo wantomeza ninga kosi izina ryanjye. Kungira ngo nyowe mukahe bintu. Bwanyuma yo kushoma buragwa cyanjure ngu ishebo akaragente bitararagire itaka ryo mu ranch. Umuranch harimo entekingana ziri umushiya zitu nezabujobana. Icyo kwanza gukora nyuma ya shares into message zo mu ranch. What do you intend to achieve with this? My honest opinion is this case will not go anywhere because at the end of the day it will come back to one thing. Are these your sisters? You've clearly said you want them to share. Why don't you cut up? Why don't you? No manyemsha ngo kutukuzo mukoti y'amabuye buri. First of all, mujya nebendaga. Na hati ni ndamu tako masoko. Araja kanboka yo bahiruzo bwi. Na wundi mutakwitaza bero kwibwakigabire. Obutikirizana bituburebukireho bwanyuma y'embaje zombiri abojo hamwe n'abishiki okwanga kwikirizana a shares obwabishiki 12 barukwenda obucweka nshanjo na butano aharigana kandi abojo barukwenda obucweka 50 aharigana. Absalom ishewaba ekitakata ebya ranch atarari baganisize akabata kartungisha kari kiryo mu kampane konka kayine akana mayungu mugabo guguri mu yasigaho akakiko yasigaho administrator rero kubareheza kudizo rovinga kunonya kwa kampane kimuvingo urukiko rw'urutaro ranch hari numbuzi nyinshi nazo nezaboro banga bana gitakatina horora yaba ruho baba fundente nembuzi kugira ngo zikabahisita nirya family zona hati amana mingi gari aha no horo kukira niyada ko kubahamiza ngo hataro consensus no buntu no kwikiriza taroho manu rukukira ndiho. Bwanyuma y'ebyona RDC yabashaba okugaruka omusandi ibiri okubasa kuhereza enchwamu yabo obwe batarukushisha izina ryishebo yasigire yakora. Nde Michael Tumwachire abwa TV West omuri Kiruhura.